Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jingki phalo ha ka kamsan perthei ho usnem arajar arpulai. Kebaderu ke election MLA sapok ke yingdor barthauan ke jilla. Kalalong ke beishir khei hadu kata-kata. Ha kabara saki bakalami ke jingya kawang keti iwe ye iwe. Mat ke jing kentiap na kawe ka seng shaki iwe pat. Mat dia kani laju saki baka kamjor bhashwa kanu ke election. Lakalong ha ke election MLA na ke election MDC ru. Habayo banyak keren berupa bindu ladong MDC basusi hapo Khasi Hills Autonomous District Council baru baderu uwe ni ginong seng ni ke seng riolum napo ke jela kata ke United Democratic Party ulong bagajing pendu tiket jong ke UDP u host nem arajar arpulai banyak kunyi election MLA na nongkrem constituency bad ban iPad se ubre ubamdai ni ke seng UDP kata yoba Lambor Malngyang kala pau syai kedar no hadin jong election namar ba Lambor Malngyang ula dami no nakaseng UDP haki kindiat sngi gibrang sudap haki jing akran nongsan Hima wala nakalyang ba bindu lapen pau ba umsngo tikenashu bandang yakun ni election ni bandang yai beteng haki kamsan perthei namar ba usngo ba kapor jong u kala dai ban song thaj no nakakamsan perthei ban sedang le no dikiwei pat ki kam syakri pat ba hapo ki imlang kasalang Hagawai pat kajing yakiran marba bindu habakali lada jiaba ukala pat kijing buci berkat banyak hun la kajing yakun yak election MDC house nam arajar arpusan hatu unlej ban pan tiket nang keseng UDP banyak hun yak election uba bindu uloong bakalong ke basngosi iskat dai pan berkat hagabai dai bat ke UDP namar kumu wei ni ginong seng hakapor jong ke election MLA house nam arajar arpulai ka seng kala penduk tiket yu nang krem constituency bat ka ai penban da ubreu ubamdai na ke UDP. Uliatho ba udan ke jing tmu banyak kun yang election MP mentau snem mat ke jing chimra jong uru banyak kun yang election MP kadai namar ba ula pilot sabaro ki jaka jong ke Khasi bat jentia bat kumjuru ke jing don jong u ha ke kamsan perthei de ki posnem kan long ke jing mentoi ke ba khrau ha Hynrei ha ke porbo apply ya ke tiket MP ni ke seng UDP u klem yo satya yegni ke tiket Hynrei bala iPad sa uba Robert Jun Karjarin ubadang surung Thymmai sa kaseng. Uba bindu loong ru bakaseng UDP mana kapor baya kun yung election MP kam juduna satya yaka arlak vote Hynrei menta kani election MP pat kabadang sudaption kala hiar baha bat kabalayo tang san po hajar vote. Ulong baha kajingalang ba jong UDP ru kabajulong shisen shisnem ka UDP ka claim court satya yu bat hagilat pat hai kubor pat nakalyang ginong ilam jong ke UDP kilaong bau ba bindu udang don bat kaseng Hynrei kum bakalong menta umdei shu udukot jong ke UDP ne udukot jong ke no kasan pertheiru Hynrei udei ubaklem seng ini ga menta ke UDP ga songsi ba ngade uwe ni ginong seng jong ke UDP tu por dang don Dr. Don bat kumtam tep te kalau don sisya ka sengok bakta ba nga mana kani ka election arajar arpulai te nomor nasor ani ka tam na kiwei pe kijai mbri na syashat ngala syashat har kom badai kiwei pe kijai mbri kim pesyan nga de kumno wan kecingnya selok bagi lok kejor ngali ele ana nong krem tinggal pan tiket na UDP Thymmai tiket dengan UDP de ki ai pat yu bom dei na UDP do ong ba na ai na ki ai yu brio bodei na UDP ngan song ngan jin dala song ke ki ai yu bom dei na UDP tengah ele kum independent kerja untuk rem di wastonat keba ngal ang sotonat ang kumno di kebang asis keba gede banyak tip kelong ba uta mo iba Lambor mangnya ke ni medon yang tangi ni athon do mutaro ila dami la UDP ya tiket di ila imdon si UDP te ngapa ngala umno ngapan tiket banganya le MP ngatho da shiti
mulai March ngatok dak city sega UDP ngong klan no e kebeladem nong krem klan no yang nyalong yang kumcu tengah don jimut menyele MP nomor galatip lut ya gari khasi jentia ngala poilut shadow bakut no gari jentia shadow bakut no gari jentia ngala poilut ngala poi ki war ngala poi ki shadow kiri lengam kiba ya keleng-keleng kejat klau tap ngala poilut berkat kata fosna untuk ngala don politics te ngala don hati si council hukum siam te terkadang ngaham jadi kam ha bat kibriu sunu pundong don sibun perlu kebangi itu bat ki buan bagi bayong yele MP itu don ki bawan hayang bro tengah apply kata tiket kim simai te ba kim simai dengan lek undong baik kat ke MP lah dah mio tiket dia sudah independen kau sitom ke UDP kau simai tiket ke iPad do bom day UDP boleh mah ya aktif ya ayam ti iPad di bom day UDP but ke UDP ke baju man by the election MP judu naik ke Arlak sana teman kani pak bopli kata kandidat ke UDP by the MP san poja mana haduk kata ke Hynrei UDP Phet si MP te ngapa ngam semela syu barakat ke MP dalam tiket tu sistem te ngalang perkat kini khot yang ke General Council ke bajulong sisian sistem haki benai November 9 Desember kejudan ketua jelang ke Phet ke General Council ke UDP ngom tu kini kelat no ke bajah nong krem lese dah kila khot yang dalam ngai ikut kubur don ki bala ikendu ikatu ni ba cuba aja mindu dah ki kili ba bendo dong don ke UDP ki hot kalau mi kubur tengah perkat kin sakhot yang ha jingalang jong ke parti ke balong sistem kin khot gen yang General Council tengah tu on leit tengah sakhot lain ke klet no ke bala jah no krem ki kampot de sistem bakim khot syu yang syakat jingalang jong ke parti ke Phet ke baki jukhot ikiwe ki bamde UDP ki khot kum ki invitees yang akan khot tengah habangam kim khot syu yang ha po General Council jong ke parti ngasim bangam de syu kan UDP te mdai manga wa kentai de maki ki ba kentai te kum balong munta kasai kenar bangam dan ke UDP mdai manga wa Phet ke UDP mdai namar ba ki UDP kim simitu syu lapo hedu uput bagi ladan katu ningut ki bawang weng no engan ni kung undang minister baru berkat kidan apa nanya ki bala kwa ban weng yang aku undang minister baru nanti dia kata je ngam de syu UDP kum bolong munta kim ju khot syu ke jingalang ayu ru executive committee ne kano CEC this that dia da undang je kum bolong munta ngam de buri jono ru bolong riu la iloi hang ni apa di si council pak ngaladon bagi UDP ngasyong bagi UDP buat titos tip hai kata hadian bakim sim khot su yang General Council ngali ajing Kristiano maki khot kini perlu ngai kerjing Kristiano iba peniat idol ke NPP ku CM nomor ba peniat bat kaya kesem jungi kibaya jan ha banga kibaya juya Kristian mensim Kristian bo dengan kurang dangile election nam Thymmai hayin jungi don ru ko jinga disha di dut pugum tarter ba gibriu setengah ha te ngaji Kristian no iba penyak ni tambah ngam don pat kan ke NPP ngasu aji Kristian ni ina na ba te kumulong mentang tengam don hang no te let's see ngam la ban ong kumno ru ya ke ban jala sai ke ban jala singi te kala let tip di ba tos sabangan ai ke jingkersian ya ba peniat da tip ba tos tu mo pe
ngan mlong syuk wan syong ka kenhun UDP hang ni di council parliamentary party juga UDP ikendit yo apa ni file apa le amno mo apa fikam ya khot syuk yang jilang juga jalan council juga party dengan le umno ngam de syuk kan UDP fikam khot syuk tiga baar par kalong ba wat kandidat yo fi na no krem tur lalit kila kendit baru lalit ba Lambor lalit la dan lang ta mengapa boleh ke council ngi syong lang marjaj kumni tengi ya don lang pat ban kersian ni ke NPP te kata ka ke position as of today kumbalong mata ngalong mata tengam don ang no ru ngalong be independent MDC ngala ya tu IP mata la kila khot nya ban man sa general council ngala kami lenti ta bangan lek bangan itu IP menda balada ngalek ru ngan ai kublai kiti manga ngan penjurang kiti nga panong ya kelet no ke bola jah no krem kadai ngala don kita kajemun bangan itu IP mentan ba hadis council ru ngai syong lang ba kan hun apo ibat titos ngai lang Hynrei na dua bagi kam khot chu nga general council lane hakibe ki jilang jo ka parti lane hakibe ki jilang parti kim ju pun tip chu ngaladon kan jing khang te menta te haba ka jing khang ka kila khang ka jing khang jong yang tinggal long sabar ngamdon ru ngalong sabar menta ngalong sabar ba ngamdon ngam ju sim ka bui la dia balai chata bakala pau kata bandit serta bakala senang kiu kata bagum tata ngam judai buri was bejusim kabu na tadau ngaladai bandit ke kongres nado basdang mencua kongres kadon ha borok wei gari India ban ke kongres kalasan syaru hamai galia bon senam hadin bu kapten sama wala esok wal kongres baik ngam judai riusim kabu ngam simle Kilai khot yang kongres nadu kita gipur. Ngalong MLA ru, maafsin. Hynrei ngam simtre balai kongres. Ngam simtre iban balai kisek. Ngadai buri bolong kumta. Kamtam ke Seng he juga dari India kebaya kelum lang kijat. Dengan simdon kamon kata. Dia nak kedau ba nasabit kumni kumba ngalong but mansa aku ikasi kan sa tho kumno bangala sa shet hakiwei pat hau snem arja khalai kumno bangala sa shet ke election hakiwei jai bendri ke ani kibaya le kumba jantam dei Galabat kum deputy chief minister juga Meghalaya. Galabat kum speaker. Kajing ya don keti berki kum tip syu. Hakata kajing dia. Ngaladai benyele orang Thymmai. Syutu itu. Pilengok mengalalong rompak senong sisnem na renjak. Maka takapuak kedon kajing ya. Perjimut na senong renjak. Kita arkan hon kiami. Arkan jami kawai kenhun ya dan kiwi kembak kawai kenhun kiwi kembak jangan long MLA mengasih tu arjat pra pensuk pensanya ki din ngala lech kawai kenhun kerpat ki penjam ki ya bet nda penlong ke jinga je Thymmai bandon nak tanggawi ke dorba nomdon syu arteli hak kata kapua kan itu ajar pra ajar pendai dia niklai ben tu kawai ke kunhun kampanyang katai kawai kunhun kampanyang ngani kawai ngalong romba sno mengasih senem tengok ben nga kayi yang siapa malki ngalong romba sno mengasih ni ke kan tengah hadir kata apa ngalong hiro MLA bat ngam sim long syu pat kin kum to romba sno kum kita sekui kisnong kibala ong inga wat le arja khatlai wat numlai benyelep kapai no arja khatlai kapai ke konsumsi he ki badan municipal ki ha peran municipal sebar municipal lain no
Ti hak tu kuat, kila orang kisinong kita arlai klik kisinong. Kita orang ya lebih dari nama Thymmai. Hak ador bari, hak ador bar pai kebiasaan bat kipai bai. Ngalak kular, Dr. Jamino, pengalung guri bukum ta. Ya lebih percaya dengan ajar perang. Ya lebih percaya dengan ajar perang. Nak NCP, ya lebih. Dengan job mengai Dr. Jamino, 2008 nama Thymmai. Kino Thymmai. Arja khalai ngali ikut mengai Dr. Jamino alayo warno ala makan pat no hau arja khalai kano Thymmai kan ni lakajong kamalki kan ni parasor kala poin nasional imkra tiba Jamino yala no Thymmai job king ada buri bobat ikantin tiba Jamino yala no Thymmai job ngai le namalki ngarem namal kiwei kijai okey ngasasir jadi nak terkadau bah nadon banyak apa lagi waktu trairi ni terkadau bukti orang mentang buat kongres ketua puar kesensiar dari India berkuai ngam sim kabu ngam dai buri bocip kabu ngapai ikan urip